Ćao svima, evo me kod Krunića na gajbi, što je krajnje depresivno okruženje, evo pogledajte ove slike, na što to liči, pa mene to plaši. Što me dovelo do toga da danas uzmem ovaj skalpel i presečem sebi neke Blu-rayeve. Dakle, prva stvar koju sam naručio ovih dana stiže sa Amazona i to sa britanskog Amazona, znači amazon.co.uk i to je Forever Marilyn, što je 4 filma u kojima je glavna uloga Marilyn Monroe i neki filmovi su prvi put na Blu-rayu. Ovo su 4 filma, zapravo sam htio da kupim Some Like It Hot ili Ti neki to vole vruće, koji inače košta sam za sebe 12 funti ili 15 evra. Ispostavilo se da cijela ova kutija košta 10 funti. Tako da sam napravio onako prilično veliku uštedu jer sam dobio 4 filma po ceni jednog. Čak i manje. E sad, ja to otvaram vrlo pažljivo, pošto Krunić i ja smo, ako niste shvatili do sada, kolekcionari. I onda moram pažljivo to da otvorim, imam svoj način otvaranja ovih kutija. Tako da ću sad da primenim ovaj skalpel. Zašto, Krunić, imaš crveni skalpel, a ne recimo crni? Kako doliko jednom muškarcu? Bilo je jeftinije, a i nekako je... Bilo je jeftinije. Moraš da objasniš zašto sečeš tako. Sad ću da objasnim, čekaj prvo da isečem, tresu mi se ruke. Jer ja... Nikad od tebe hirurg. Nikad. A i od hirurga nikad hirurg. On se drogirao. U svakom slučaju, zašto sam isekao ovde? Isečem ovde i onda ću sad ovde da isečem po sredini i onda mogu da uvučem ovako sa strane. Vidjet ćete sad u ostalom, nemam šta da vam pričam, vidjet ćete. I nisam ovo dobro radio. Kako to obično bio. Dakle, kada se iseče ovako po sredinici i onda se lepo izvade Blu-rayevi. Evo, 4 Blu-raya su unutra. Full on pakovanja, vidjet ćemo ih posle. I onda lepo ovo uvučem ovako, unutra. I onda kad ubacim Blu-ray, prosto... to se desi. To se desi da mi ovo ne smeta. I mogu lepo da vadim filmove. U svakom slučaju, to je Forever Marilyn i sad ću da vam pokažem kako posebno izgleda svaki filmić, ako vas interesuje. Nadam se da vas interesuje, inače sam ovo radio uludo. Dakle, polazimo od prvog filma i to je Neki to vole vruće. U principu, unutra je vrlo jednostavno, pošto sami Blu-rayi nemaju neku knjižicu i ništa uglavnom u 90% slučajeva, osim ako nisu neki special edition, limited edition ili tako nešto. U suštini to je to. Kutija, disk, omot, nema šta. Šta biste vi hteli za 10 funti? Ajde. Dakle, Neki to vole vruće, ovo je muškarci vole plavuše. 7 godina vernosti. I Kako se udati za milionera. To su 4 Melinine komedije i verovatno jedini njeni filmovi koje volim, uslovno rečeno. Nisam baš neki super fan, ali Neki to vole vruće mi je stvarno jedna od omiljenih komedija. Ako niste gledali, obavezno pogledajte. Kruniću, možeš nešto da dodaš ako hoćeš. Ti sigurno imaš neke vesele priče vezano za to. Pa, ne. Zapravo ne. Onda ništa. Osim toga što ja mislim da je Marilyn bila u braku sa svakim od pisaca. Ili se zabavljala. Vrlo verovatno. Jer je bila kurvača. A druga stvar koju sam želeo danas da vam pokažem je došla sa Amazona američkog, znači amazon.com, i koštalo je $41, što je u ovom slučaju bagatela, pošto inače sada, ovo sam na akciji nekoj dobio, inače zna da košta i $125 u ovom trenutku, pošto je limited edition, a to je čarobnjak iz Oza Blu-ray komplet na 5 diskova.
I mogu vam reći da sam se iznenadio kolika je ovo kutija s obzirom da ima samo 5 diskova. Ali nisu samo diskovi ono što se nalazi unutra. Ali sad ćemo da ga ponovo rastragnemo, pa ćemo da vidimo šta se unutra sve dešava. Gaće su skinute. Ima ova zaštitna It's a Blu-ray kutija. I evo ga čarobnih izvoza kutija. Prva stvar, evo ima ova tračica kojom se lakše vade stvari. Prvo što nas dočeka je knjiga. I to je knjiga, ako se ne varam, sa fotografijama sa snimanja. U majku Telerozi. Da, sa nekim podacima o datumima kad se šta desilo, evo piše šta se desilo 4. juna. Pisci uzeli da pišu i tako to. Uglavnom tako neki detalji koji je zgodno znati kad ste fan. A ja zaista jesam fan ovog filma. S obzirom kad je snimljen, potpuno je genijalan. A oni su sada za Blu-ray potpuno remasterizovali ovaj film i dodali su čak i Blu-ray koji je u 3D-u. Uradili su 3D, tako da sad potencijalno kad bih imao 3D televizor, sticajem okolnosti nemam, i 3D Blu-ray player koji također nemam, mogao bih to da gledam, ali sva sreća imam drugare koji imaju, pa onda nije strašno. Kad je film snimljen? Film je snimljen 1939. godine, ako se ne varam. Jel grešim, Kruniću? Ne, i to ga čini? I to je prvi color film u Hollywoodu, u stvari, verovatno i na svetu. Nije, ali jedan od. Ali jedan od. I svi, kako ste gledali film, znate da film počinje crno-belo i onda se pretvara u divan Technicolor, kojim je inače sniman i Prokulo sa Vihora. Koji je prvi color film inače? Tako da, eto. Ja i Technicolor nikad nismo bili najbolji prijatelji, što ćemo i drugari sa klase da potvrde, više puta. Ovo je mapa Oza, prema onome što se dešava u filmu, i kako piše na kutiji, it's frameable, znači može da se stavi u ram i da se okači na zid. Ovako. Recimo, Krunić kad bi imao to na zidu, stan bi mu bio lepši, a ne ovu pakost koja mu je okačena inače. Umjetnost. U svakom slučaju ima ovde kao ovo je Origigi, Warner, bla bla bla, sve, nema laži, nema prevare. Znači dobije se to, dobije se slika iz filma, ovo je kao frame iz filma. Naravno da ovo takođe može da se urami, a da ne bi trošili prostor za bezveze, iza je reklama za knjigu koju možete da kupite. Warner to tako inače radi, kupite, dobro, hoćemo, kao što vidite, nekad nešto i kupimo. A ovo bi trebalo da je dnevnik, ovo je kao žurnal i u stvari prazan je, znači ovo je da mogu ja da popunjavam, dragi dnevniče, danas sam jeo supu, Jelena mi je napravila supu i bila je vruća, ispekao sam jezik. Mislim, znate, imate onu jednu epizodu sa dnevnikom, tako da to možete da očekivate, da vidite šta bi ja inače pisao u dnevniku. I na kraju, kada se sve ovo izvadi, smo jedva nekako došli do Blu-ray-eva i došli smo do ovoga. To je ona kugla, snežna kugla sa crvenim cipelicama. Potpuna besmislica. I ovo je, ako se ja ne varam, ovo su kao Official Wizard of Oz pins, odnosno, kako se to Bože zove na srpskom? Značka. Značka, čoveče. I na kraju je ostalo samo, na kraju ovaj Blu-ray, da vidimo šta se nalazi unutra. Trebalo bi da su svih 5 diskova unutra. I jesu. Dobije se, dakle, film u 3D-u, na Blu-rayu. Film na Blu-rayu i neki bonus dodaci. Ovo je disk sa bonus dodacima isto na Blu-rayu.
Ovo je film sa bonus dodacima na DVD-u, u slučaju da hoćete da gledate u manjoj rezoluciji. I ovo je... ovo je neki... Flipper, da. DVD. Nisam vidio Flipper DVD još od od kraja 90-ih, ranih 2000-ih. Pa to je ušteda prostora. Na ovome se nalazi dugometražni film MGM Kada lav rikne. Tako se, to je Kada lav riče. When the Lion Roars. Tako je. To nije dokumentarac o MGM-u. To je dokumentarac o MGM-u koji je na 2 DVD-a pa su ga stavili na Flipper. Wow. Tako da ovo je stvarno puno, mislim, za bilo kakvo izdanje. Jedino što ova kutija je stvarno bespredmetno velika i to uglavnom zbog ovoga. Ovo je ona dubina koju kutija dobije za bez veze. Ali šta sad da se radi? To mu dođe to. Dakle, na Amazonu možete svašta da kupite. Ovo sad što sam ja kupio, ovo je sad prilično random, pošto ja stalno kupujem stvari na Amazonu. Ovo je prvi put da sam hteo da uradim unboxing. Međutim, naravno kad budem kupio još neke stvari pokazat ću vam. Ukoliko ne znate kako se kupuje na Amazonu, mogu čak da vam napravim i epizodu koja se tiče toga. Znači, kako se kupuje na Amazonu, britanskom, američkom, francuskom ili možda na nekim drugim sajtovima, ako vam treba tako znanje. Osim na nemačkom, jer tamo postoje samo filmovi na nemačkom bez titla. Tako je. Neretko i bez znaha originalno. Ima i ko to voli. Mislim, nije da nismo kupovali filmove sa nemačkog Amazona, zar ne? Da. 2 srpske reči za vas. Share i subscribe.